Kapatisi TV. Ka balang Presbyterian Ritiang ka bahap opo ka sinat riboy ha ka sitarik ko lalingkot arja penreo kala play perda ya ka jingrakhi dap nyop sansnem lani ka platinum jubilee na 12 ya ka house nam kat kendai spa sanpuai la play perda ya ka ni ka platinum jubilee daki pastor in charge jong ka balang katau pastor IS Makdo badu pastor ESEM haringkat ka jingadon lang kitiman basan gidikot komiti balang bat ki pat donget ka balang Presbyterian Ritiang ha po ka ni ka jingpen kre ya ka jubilee kabalang kelatairu ya ka yeng jubilee kabalai shimenta shidham da ki dikot kabalang ha preng ni gijing rakhe on sapulong ru da ka jinga sangkerpang sisien sibenai bat ya ki jingi la kai ba fer kum kadak ka jing la kemen baro sisien sisnam ha kaba ya ni gijing rakhe on sa penha perda ha ubenai no pra arajar apun rio ka jibrakhe ya ka judak yung kaslam kabalang kabagi kot kadayan kan jubilee dan ka mau ko jubilee kan ketiu ya ka lama jubilee ha ka karte mujhe pres bolong pli jo kabalang pada kabor jo kabalang pres yan ketiu ya ka lama jubilee ka kabor Bum kadak bala pli ya kita rakhe jar ni jubilee hari ini.
hồng ngã đi đêm em khi nó